usekushayile kwenzeka ukuthi nokuthi yini ke le luphiko lolusuku wa decide ukuthi no kungaleyo mini kungaleyo mini kweza umakhelwane wazonilamulela ngoba umakhelwane wandivanikhala wanibona ndiphuma kwenye indlu ngena kwenye indlu so umkhonyana wakho amtshela ngalolo suku ukuthi uyashiya wathini mawusho kanjalo damxelela uba sesinengxaki ezininzi kakhulu okanye umtshato wami bendisawuthanda kodwa indlela umntana akhe abantwana bakhe abenza ngayo nguye ozodecide utata ndamxelela into yokubana nguwe ke tata ozodecide uba ngaba usandifuna ndicela undakhele wami umuzi mna ndizobuya ekhaya usondakhela umuzi wami ozothimna Sanibingelela bonke ababukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni nihleli noLungstar namhlanje sivashela uma othi-ke nami nginesami story Lungstar ngisacela ukuxoxela sona ngizokuthatha nje ngikubeke sawubona Lungstar ndiyaphila sisi wami kuhle kunjani ngiyaphila ngicela ubingelela ababukeli ekhaya siyabona ukuthi uba igama nokuthi uqhamuka ngasuyijahile le ndaba hey nami Lungstar ndiyabulela kakhulu igama lami ndingunonhle ndingwakwaBhankeni ikhaya lami ke liseFlagstaff kwindawo yasefama phansi kwenkosi uFako okay vele usungilahlile ndingwale emampondweni ukhona umkhaya okhona emampondweni le ndingwakwaNgxabane ke isiduka uma uthi isiduko yileni nanithi sisithakazelo sisithakazelo sameso kodwa ngcono uma unonhlu uzokwazi ususebenza so ngicela ukubuza ke ekhaya uqhamuka ekhaya lenjani angixoxele nje ngomango baba ekhayeni lami kwakulikhaya li-right kakhulu ndaye ndakhula ndikhuliswa ngenkonzo ndafundisa ukukhuleka zonke izinto ndiyakwazi utata wandifundisa nento yokubana xa ngaba sendimdala ndikwazi ukuzimela okay uma nobaba beshadile babeshadile wawunjani nje umshado wabo hayi wawuright so umntwana nje wokuqala emtshatweni abo okay so mawubuka wabo umshado amsho wawusho nami ukuthi ngifisa ndathi ngenye imini nami ndiyawuhalela umtshato into yokubana ndike ndiwuve okay ngoba nami ndandibona indlela ababehlalisene kakuhle ngayo kwenzeka ke ngenye imini nami ke Lungstar ndadibana nalo mfana ima ungakafiki lapho uthe wokuqala emshadweni angithi niba ngakhe ekhaya sibaninzi mama nobaba ngoba kaloku uma wami waye washona ubaba wathatha omnye unkosikazi sibaninzi sibayi9 okay so manje ke umyeni ke yena ke nihlangana phi naye umyeni sahlangana khona le ngasekhaya okay ewe engumuntu okumuntu okhulela endaweni noma no wayikhulele kwesinye isigodi okay hayi endaweni kwenye indawo sahamba sayelalini kodwa kona kwakhona pha eFlagstaff ndagana ke ndiganela kuye wanithatha ndalotyolwa wandilobola njenge7 cows yonke 7 angashodisa lutho kwakikizwa so yena umuntu onjani uright ngubhuti wayithobekile ephansi enothando and ngendlela endandimbona ngoba wayithi xexoxa nami ngoba phanda ndiyoba ngu-second wife usweleke unkosikazi wakhe ngoku ndamva uba every time angabe ekhuluma nami uthetha ngengane zakhe okay so ndambona uba isizathu sokuqala sokonto yokubana ndichatele kulo muntu this is a real man responsible ewe for ingane zakhe uyabo ingane zakhe seso esinye isizathu sokuqala ubhuti ndamthanda ngoba wayi-right so ngoba kena uthi ke no uthathwa as second wife wayengakanani wena ungakanani mina ngoko ndandino-24 ndandizohlanganisa u-24 ngelo xesha yena una-45 Wongamsabi ngoba phela u24 no45 umdala lowo muntu. No, ndandingamsabi because ndandithi kungcono
umuntu omdala because yena umatured. Umature, okay. Sedlule ezintweni ezininzi and umuntu omdala une-experience. Oh. Kwasekhuleni kwami ndiyabathanda abantu abadala ngoba umuntu omdala Lungster ukwazi ukubona into wena ongeke uyibone wena njengomntwana. Ngoba usekhulile. Ngoba yena sekhulile une-experience engcono ebomini. Ndabona ukuthi no ndizokwazi ukuhlala nalo muntu. So manje bathini ke ekhaya usubalethela indoda endala belindele indoda encane bona? Utata zangatsho kwanto wamkela inkomo ngoba kwacaca uba abanasey ngoba nami ndiyavuma. Imaka utata akasho ngolutho ngoba ebona inkomo ifika ngenyawo wafika zihamba ngenyawo zazo. Ezinye kwakuyimali ezinye inyawo zazo. So utata wavala umlomo ngalokho. Utata kaloku wakhuluma nami kwacaca uba nami ndi-interested. Oh, okay, that's good. Okay. So manje ke akhatheke sakushela ke phela ngiyabona ukulobola yini le ayenza ke njena ongathi uyi-highlight relationship yenu, like ukukhipha noma mhlawumbe contact thengela yona. Wayengithengela izinto andiphe nemali lonke ixesha azonibona okanye mhlawumbe sihlangane etown. So wayenesikhathi sakho? Wayinaso isikhathi esebenza kodwa ngesikhathi sakhe azonibona. Okay, ningakashadi ke waba nalithuba lokubona ingane? Ewe ndake ndazibona. Zingakanani zona? Ingane eyokuqala nje yona sasishiyana ngo5 years. Akuntanga wakho incane kunawe? Sasishiyana ngo5 years. Incane kunawe. Ndandimdala kuye nge5 years. Okay, ke fana nodaba siblings phela manishana ngo5 years. Okay, akathuza ukuthi nishana ngo5 years lokho akubanga inkinga kwena? Hayi zange kube inkinga. Zanjani ke akhathi zizokwamkela ke? Hayi zanamkela kakuhle. Futhi ndathemba ukuthi sizohlalisana. Okay. So usuku lakho ke lomshado lalunjani? Hayi kwakukuhle. Sayisama nje sayosikelela ecaweni zange senze lento yenziwa la kwaZulu. Ininzi sama nje sayicaweni sayinkonzweni sayosikelelwa konke kwahamba kahle. Oh, khona lento le abathini utsiki emapondweni ayenziwa leyo nto. Iyenziwa. So wayenza utsiki? Sawenza. Waphiwa igama? Ndaphiwa igama. Wathiwa igama? Kwathiwa igama lami ndingunolitha. Nolitha? Bathi uchaza ukuthini Nolitha? Ndingunolitha, unolitha nje. Bavele bathi nje ndingunolitha. Incazelo kaNolitha ithini? Zange bandichazele kahle uba eligama likaNolitha lithini. Kodwa wavesa nwalithatha. Okay, so ndaliphiwa pha nguDabsi umyeni. Oh, okay. So manje kusufikile emzini. Kunjani emzini? Ndafika ndahlala emzini kwangabikho kwanto, ndangabi na problem. Ndahlala isonto laphela yaphela inyanga zaphela inyanga waphela unyaka. Ingxaki yazoba lami nami ke ngoku sendinabama abantwana. I-competition iqhamukapi manje? Ebantwaneni bakhona badimanda izinto ngelo xesha eyami ingane incane funeka ifumane ubisi, funeka ifumane amaphampasi. Uyabona? Ngoku angathi sendifuna kuhoywe lena ingane eziyana xa ngaba ubaba wazo utata wakhe engekho, utatabo engekho, bandithethela ubuxoki, bandikhandela izitori kutata wabo. Bathi okokuqala xa ngaba ndibadisiplina besenza into bathi abazuva ngam ngoba mna andinguye umamabo. Wazizwa unjani ekutala lawo mazwi? Ndazibona uba no la ikhaya andisamkelekanga. Imake laba abanye ngiyababona bancane. Lo omdala ngo5 years. Kuye lo kucacayo into yokubana mna utata wakhe ukhompyutha nam. Umntanami omncinci othengelwa amaphampasi osatya ubisi. Ongatyi enye into udiphendeke kwezi zinto. Uyalantika uyakhompyutha ngendaba yemali. Funeke nabo bafunde ezikolweni ezidurayo babiza izinto ezinamagama. Ngiyakubona lokho kokudimanda kweingane ngingasho ukuthi into ejwayelekile because ingane zizohlezi idimanda. But ke na yini le ayenza ngisho noma uthi utshela umyeni wakho wazi wabona ukuthi usuthatha nezinqumo zokuthi uhambe emzini? Uyabona sisi mhla yantshela lengane okokuqala yathi into azoyenza uzondisakaza ngempama. Nontanga phela.
wathi uzonisakaza into esiyibangayo sibanga ukuthi ndithi mna mangaba kuphekwa ukutya kuyabiza kwezinsuku funeke sibe luhlobo labantu abaseyivayo ukudla mangaba kuthengiwe kwaziwa uba yonke into izolantika. Emini mebepheka bafuna ukudla okunenyama ndithi no, emini makuphekwe nje into elight kuze kuthi ke ngoku ngesapha sitye a full meal sidla ukudla okunema veg okunenyama okunestarch yonke into. Emini noba yini emini bavula ifridge bapheka inyama ndikhulumela lokho ndithethela lonto. Okay, of which ke nawe uzamela bona ukuthi bangamoshi. Ewe, okwesibini ndenzela bona uba okukudla bakudla until kuze kufike i-month end utata abafumana imali akwazi ukuthenga okunye ukudla. So kube khona ukudla la endlini. Ukuthembisa impama ukuthembisela ukuthini bangukudla. Ewe. Manje wagcina ekushayeleni ngempama. Mamela ndaxelela utata wakhe onto akayithathela wayithatha light ekubeni ekuqaleni sasingaqali ngale mini ndandike ndayithetha nangoko indaba yokutya. Ngoku utatabo wandiconfronta wandibuza mangaba sendimxelela uba namhlanje nengane nale ngane yakhe ebepheka inyama ndathi ke mina kuye abavumelekanga uba akufuneka inyama iphekwe nasemini mayiphekwe iphekelwe isapha. Uthi ke ngoku utata wakhe yena wazi uba mna apha ekhaya ndithethela ukudla nje yinto endiyikhulumelayo andifuni mna ingane zidle kanti lezi ngane asisenamama. Ndabona ke ngenye imini kanti kuzokwenzeka ingane indishaye ngenye imini lungu ubaba akekho. Ingane yandishaya ndabona uba nami seku too much ekhaya nami kwakungajonga uba mandiphumele. Yaqala kanjani lempi le? Ngicela ungixoxele ngalolu suku lolo. Usuku lwempi. Ndavuka ndaklina ndahamba ndayisontweni ngoba isonto ndiyalithanda. Kukhona nje umkhuleko nje omncane sasiyowenza kwakungolwesine ngalomini. Ndiyahamba nje ndiye ekuthandazeni ndiyothandaza ndaphuma endlini phaa ngabo 11. Mandibuya kwabanye omama ndifika ingane ilode abangane kugcwele la ekhaya. Lapha ekhaya yonke into kubuhliphi nje kuyadliwa. Ndakhuluma ndabuza ndithi hayibo kwaphekwa nenyama endathi inyama masiyiphekeni ntambama enzele kulantika. Hayi ingane yavele yalantika and Longster andizange ndimbuze phakathi kwabangani bakhe. Ndalinda uba makenze into ayenzayo nabangani bakhe bahambe. Xa sebehamba sisale sikhuluma izinto zalapha ekhaya. Umthathiso komuntu omdala ungamphoqi phambi kwabangani. Sikhulumisane ndikhulume naye. Wavele wandenyuka. Wathi kudala ndakuxelela uba ngenye imini ndokubamba ngezandla zami. Yangena kuma ingane yanibetha uthi yonke into ela endlini zezikababa wakhe. Okwesibini Longster nenye into wayithetha waye akhulume namagama athi lo wamuzi kwakungukama wakhe. Sure. Ngukama wakhe. Ngelo xesha ndabe ku5 room. Uma wakhe pha washiya kukhona u3 room. Wena wa-eda 5 noRontawuli izindlu endafika behlala kuzo. Mina ndakhe ihouse u5 room. Lapho uthi wenzela bona bamaneke benthuka bentshela ngalonto. Okay ke lolu suku ke esebuya kubaba emsebenzini senishayene ke phela manje. Uthini ubaba? Lalapho wayithatha light. Senishayene nomakhelwane abanibona ngayini niliwe?
And okwesibini omakhelwane akukho nto bangayaziyo. Njengoba ndisithi Lungster ngalamini ndandiyile enkonzweni esontweni siyokhuleka. Ingane zami bese ndihamba nazo, ingane zami seziwu2 manje. Njengoba ingane zami seziwu2 ndihamba nazo. Kukhona usuku endandingekho ndiye etown ndiyogrosa ndibashiye nomntanami owakhala usuku lonke. Wazi uthathwa ngumakhelwane. Bengamnakanga. Mina yazi umuntu engwaridi ngayo ukuthi ke na phela angithi fine kungenzeka ukuthi ke na umyeni wakho waqala wathi hayi suka uyatetema wayisuka uhlukumeza ingane zami, but bakhona nomakhelwane bayibuka lento usekushayile kwenzeka ukuthi nokuthi yini ke le luphiko lolusuku wa decide ukuthi no kungaleyo mini kweza umakhelwane wazonilamulela. Ngoba umakhelwane wandiva nikhala wanibona ndiphuma kwenye indlu ngena kwenye indlu. So umkhonyana wakho amtshela ngalolo suku ukuthi uyashiya. Wathini mawusho kanjalo? Damxelela uba sesinengxaki ezininzi kakhulu. Okanye umtshato wami bendisawuthanda kodwa indlela umntanakhe enze abantwana bakhe abenza ngayo nguye ozodecide utata. Ndamxelela into yokubana nguwe ke tata ozodecide uba ngaba usandifuna ndicela undakhele wami umuzi. Mna ndizobuya ekhaya usondakhela umuzi wami ozothi mna. Wathi umzi into engeke uyakhe uvuke namhlanje uyakhe kusasa iphelile. Ofuthi uqinisile. Bathi ke manje ke akadiscipline ngani ke ingane yakhe. Ingane yakhe ndanibona mina ukuthi andazi noba ndingathi la baba wayeyithanda noba wayeyisaba. Engafani noma wayo kakhulu nje. Hayi andazi. Ukuthi mayeyibona evesanabona uma wayo because ngiyacabanga ukuthi yena umuntu owumshaya ngo5 years nawe uyakhula phela. Sekumuntu enikhuluma naye semdala the same age group. Nanokuthi manje sho sekuyinkunzi ezimbili. Emzini wona. Ndamxelela utata ngoba ndanitshilo nasekuqaleni. Eqala ukuba abe ne-attitude ndamripotela. Indodakazi nayo uthola ngumshado. Ayishadile yenzani manje? Ayishade akisahleli lapha yakubo. Isahleli lapha kubo. Uyazala qha ngoku. Uzalela pha kubo ngoba vele xa ngaba ungenayo inhlonipho Lungster uNkulunkulu akakubusisi. Umtshado usisibusiso esibuya kuNkulunkulu. True. Yeah, that's true. So ngoba ebhizi ezalela lapha kubo senike nabonana nakhuluma anikazi. Ewe ndiyambona sikhulume ngoba kaloku vele andinangxaki naye. Nguye wayenengxaki nami. Uthini pho manje ke? Sekuhlukene phela baba wakhe akasekho naye nawe usekho kubo. Manikhuluma uthini? Uye akhulume kaloku azenze umuntu right. Kodwa ndiyamazi mina uba akekho right. Ubaba yena usanawo omunye umuntu. Ubaba akasenamuntu. Uhleli yedwa nje. Andimazi ke noba ukhona nomuntu omvakashelayo. Noba kwathini kodwa akakazagane. So manje waxosha umuntu ayithuzo kwakhe ekhaya ngoba uyangitshela ukuthi ke na wafika kukhona u3 room no rondo ngithi. Kunjalo. And then emva kwalokho wena wazo add u5. Ndabe so akabukanga ukuthi ke na umama lo uzongakhela ekhaya. Ndiyakuxelela mina. Okay, so manje ingase kuqhamuke ke umunye ke athi ke na hawu ngeke cela ungithathe. Usacabanga nomshado? Umshado uright. Kuyaxhomekeka kuba ufikele emntwini onjani nokuthi ufike ifamily yakhe ime kanjani. Uyabo? Do you think ukuthi umyeni wakho akufail? Yeah, one fail. Azange abe nayo ibackbone. Funeka xa ngaba ungtata ube nalento ukuthiwa ibackbone, usazi istand sakho, ukwazi ukumela. So usangashada? Uba wena ushade omunye umuntu? Hayi. Ngeke. Sendimdala ngoku. Hawu, akukela umshado. Sendimdala ngoku Lungster. Ethi umuntu uzokuphathisa kweqanda? Hayi, ngeke. Ubaba ke mayithi sendino 40 ngoku. Ubaba ke mayithi yabuya yena? Methu uyabuya. Sihlala emzini wethu owokhuwe nguye. Kungangcono. Oh, so samthanda. Ya naye
usanithanda. Oh, bari ibhlungu ke lento Cha andazi ingxaki yakhe uba yabaphi mina ngeke mina ndicontrol ingane. But ke shuthi ngenzeka ukuthi mhlambe ukukhala kwakho ukuthi ingane ayisanayo umama. So ingakhe lokho efila ngafanele alokho evikela zona kunokuthi avikele wena. Ya ngoba no auntie ababapha emzini osiso sikwiza bam ndazama ukubaxelela kwangathi mina ndingumuntu ombi okhuluma kambi ngengane zomyeni nami ekubeni ndikhuluma kubo ndicinga babona bazokwazi babalungise baxoxe nobhuti wabo kwangathi mina ndimisa ngengane zomyeni wami ingathi mina andingomfazi abantwana endizobazala bolunga kangakanani. Kwaphuma awo magama uyabona nje amagama nje bangakha nabo amagama. So ekhaya ubaba akhathi uphinda la khona emuva wayisakhona wayisekhona ekhaya kodwa ngoku akasekho ubaba ubuye wathi ubaba hlala mntanami. Sibonga lokho hlala mntanami. Watsho utata wathi enye into thina kubalekile uba uvele ushiye phansi ngoba xa uqhubeleka uhlala pha ngenye imini uzozibulala ngenye imini uzokwenza into wrong. Qinisile hayi no niyayizwela babukele emakhaya ukuthi ke na hayi kwesinye isikhathi ashiyi ngoba ke na sesingasathandi kodwa sisithanda kodwa izimo zisuke zisiphoqa ukuthi ke na hayi kumele sishiye phansi but asithembe ukuthi ngelinye ilanga indodakazi yobuka ukuthi ngeke angilungise lento phansi kwamanoma nobaba ngoba amsho nobaba uyamkhumbula umama lapha ekhaya ukuthi hayibo fanele abuye phela ngenxa yokuthi ke na indodakazi ayimdingi ngeke uzama ukuvikela indodakazi uzama ukuvikela umama ngala asopha ukuthi ngelila ngasoqhamuka isixazululo. So Black Life TV siyanthanda kakhulu siyabonga ukuthi nibe nathi kulesi siqephu esithi ngabuyelani emendweni nawe uma unesakho story please ungasabi ukungithinta ungixoxele sakho nawe siyanthanda bye.